Александр Константин-иԥа Чачба Шырвашидзе ихьӡ змаҳац дыҟам. Раԥхьаӡатәи аԥсуа сахьаҭыхҩы, иара ихьӡ адҳәалоуп аԥсуа сахьаҭыхратә ҟазара аира. Аҿыханҵаҩ, аҟазараҵаҩ, асценограф, асахьаҭыхратә критик диит ақалақь Феодосиа зқьи ашәихынҩы жәибжьба шықәсазы. Аҵара ааиҵон Киевтәи аҵараиурҭаҟны. Уаҟа ауп асахьаҭыхрагьы дахьалагаз. Зқьи ашәиԥшьынҩ жәохәба шықәса рзы иҵара иациҵоит Париж. Сахьаҭыхҩык иаҳасабала ишьақәгылара бзоурахеит аурыс реалисттә сахьаҭыхратә школа, иара убасгьы Европатәи акультуратә ҵара. Аҩажәатәи ашәышықәсқәа ралагамҭазы иара асценографс аус иуеит Петербургтәи аимператортә театрқәа рыҟны. Аус рыциуан еицырдыруа аурыс сахьаҭыхыҩцәа рнаҩсгьы Европатәи асахьаҭыхыҩцәагьы. Аҩажәатәи ашәышықәсқәа рзы иара ихьӡ ахыҵәоит адунеи зегьы. Иахьа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿаԥхьа асахьаҭыхҩы анышә дахьамадоу аҭыԥан иқәыргылан ибаҟа. Александр Чачба иниҵит акыр шықәса, иԥсҭазаара зегьы азкын, иԥсеиԥш бзиа иибоз аҟазара. Ажәҩатәи ашәышықәсқәа алагамҭазтәи аполитикатә игылазаашьа хҟьаны, уи аҵыхәтәантәи иуаҩбжара ихигеит Париж. Зқьи шәиԥшьыни жәа-фба шықәсазы Аҟәатәи аҳәынҭқарратә асахьаҭыхратә ҵареиурҭа иахҵан Александр Чачба ихьӡ. Иахьатәи иааҳарту абаҟа сзааҭгыло лабкала ҭабуп ҳәа иасҳәар сҭахуп автор Аԥсны еицырдыруа асахьаҭыхҩы Аџьба ду адызбалаз Амиран Сарбион-иԥа Адлеиба. Иара убас ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп архитектор Тамара Лакар-ԥҳа Аргылаҩ Гурам Ҳаразиа. Иазгәаҭатәуп убасгьы Азербайџан араԥхьаӡатәи ргьы рԥҭызхаз Александр Чачба Шырвашидзе шиакәыз. Москва ҵара аниҵоз арҵаҩцәа убыс иарҳәеит, ҳара уара иуҳарҵо ҳауашьҭа ҳара ҳҟынтә егьыҟаӡам, ҵара иацу ҵароуп аҳәаа анырцәҳәа. Избан акәзар Москватәи аучилишьчаҿы ҵара здырҵоз зықәра маҷыз ракәын, зықәра маҷыз рҵара аамҭак раҭахын, ари Александр Константин-иԥа Чачба иҟыбаҩ ҷыдеи иқәреи убыс ирыҵаркуа иҟалеит аҵара здырҵоз егьырҭ ақәыԥшқәа иара мызкы ҩымз шықәсыбжак ала идикылатә абас дыҟан. Абаҟа аргылара аԥшьган ҩнызқьи фба шықәсазы уи аамҭа инаркны иахьа уажәраанӡа абаҟа аус адулара хылаԥшра ду аман аиҳабыра рганахьала. Ас еиԥш иҟоу аҟаза ду имонументалтә баҟа аргылара даара акыр аҵанакуеит аԥсуа культуразы, иҳәеит абаҟа автор Амиран Адлеиба. Иҭабуп ҳәагьы реиҳәеит Аԥсны ахадареи ацхыраара ҟазҵаз зегьы. Ас еиԥш иҟоу ихьанҭоу абаҟақәа иахьатәи аамҭазын аргыларақәагьы иаумариахо, ахарџьу ӷәӷәаҭахоуп. Уи аанаго иоуп ҳәынҭқарра, аргылара ҳанаҿу абас еиԥш иҟоу амонументалтә рҿиамҭақәа рыргылара, аҳәынҭқарра ашьақәгылара, аҳәынҭқарра аӷәӷәара иҟазшьарбагоуп ҳәа сгәы иаанаго. Иҭабуп ҳәа расҳәоит абри агәцарака зызуз Аԥсны Ахадара, Аԥсны Ахада апрезидент Александр Золотински-иԥа Анқәаб, аԥыза-министр Леонид Иван-иԥа Лакарба, усҟантәи акультура министрра иахьатәигьы дараӡа игәцара аркит. Александр Чачба Шырвашидзе ҩажәи абашықәса ус иуан Лондон ақалақь аҟны иаԥҵаз аурыс балет аҟны. Иԥсадгьыл шацәыхаразгьы уи ахаан ихашҭуамызт. Национальную библиотеку и выискивал все, что касаемо истории Абхазии, Армении. У него в оставшемся архиве, у него очень много записей, которые касаемые Сухума и так далее, и так далее. Асахьаҭыхҩы иԥсҭазаара далҵуеит шәиакы шықәса шихыҵуаз зқьи шәихынҩажәи абашықәсазы. Усҟан анышә дамардоит Ница ақалақь аҟны. Ма ижәаҩа зқьи шәиԥшьынҩажәи хәба шықәсазы ауп иԥсыбаҩ Аԥсныҟа ианаргаз. Асахьаҭыхҩы изкны ажәеинраала даԥхьеит апоет аиҭагаҩ Денис Чачхалиа. Иахьа Александр Чачба Шырвашидзе ихьӡахуп аҳҭнықалақь аҿы ахәыҷтәы сахьаҭыхратә ҵараиурҭа. Убасгьы Аҟәа Гәдоуҭеи ақалақьқәа рымҩадуқәагьы. Иара иусумҭақәа ыҟоуп Аԥснытәи аҳәынҭқарратә амилаҭтә сахьаҭыхратә
асахьаҭыхратә галереиа Урыстәыла аҳәынҭқарратәи атеатртәи музеиқәа рыҟны. Иара убас адунеи амузеиқәа рҿгьы. Абаҟа аартра ашьҭахь Аԥсны Ахада Александр Анқәаби аҟазара абзиабаҩцәа ирыман алшара аҳәынҭқарратә музеи аҿы еиҿкааз асахьаҭыхҩы иусумҭақәа рцәыргақәҵа аҭаара. Кристина Тарԥҳа, Алекса Гәха, Аԥсуа телехәаԥшра.